Tuntrum kan video a chuan the aorta and its branches mizo tang chuan thisen zam pui le apeng te ti kan lo soi dona kan taksa chanchin kan soi ve thung don ani chu aorta chu phayang om ti lo soi masata ila hi kan om lo ni ta sela om chung hi lo hong ta ila hi alandan da lo ni ve le thung ta a hi chuap ani ti chuan chuap le chuap inkar mun ol taka hian tlema veilam sheta hian hi lung chu lo ni ta ti chuan lung atang hian aorta chu aron chuak ta a kan lung hi kan om chung thoracic cavity a mediastinum om le chuap inkara om ta ti chuan tlema on deuh hlekin veilam sheta hian a om ani chu lung chu ti chuan aorta chu upper part of the left ventricle lung veilam hnuai lam chung hret atang hian aron chuak ta a hi aorta chu ni ti chuan major blood vessels thisen zam lian pui te hi lo soi le thung lokila aorta hi hi anita a lichin ai khana lang tia ta dewa hi aorta chu ni aorta chu largest artery of the body kan taksa a thisen zam lian berani ti chuan thisen zam oxygen carrying mo artery lian berani ta vein lian ber ve thung chu hi superior vena cava nia hi inferior vena cava nia hemite pahni atang hian kan vein atanga thisen zong kha kan lung veilama hian a lo thin ani tin kan lunga thisen zong kha hemi left ventricle atang hian kan aorta hian a chuak ve thunga kan taksa mun sang ain sem dar thin ani aorta hi alem hi chiang zokin entai la hei kan lung anita a lung atang hian aorta chu ron chuak ta ni hei zoki enta ila hemi lung veilam hnoi lam atang hian aron chuak ta a ti chuan hei hian aron kwal ta a ama long tup hian lian deuh hlek hian en le tai la hei aron kwal chuak ta a achowa tlemin ti chuan alo kul le a hnuai lama achuk ta a hi kan aorta chu ani aorta chu nichina kan soi to ang khan begins at the upper part of the left ventricle hey left ventricle lung veilam hnuai lam kan lung in pam chuak tu kan taksata na pam chuak tu ber hi left ventricle chu ni ta left ventricle aron pel shet atang hian hey hi aortic valve ani ta aortic valve atang hian ti hian aron in tran ta a hi aorta ron in tran na chu ani chuan aorta atang hian tam tak apeng le ta a helai hi en ve le thung tai la hi aorta chu ni ta a aorta atang hian thisen tam tak kha apeng ani thisen zam tam tak kha ti chuan a then chu pair ani a then chu single ani a pair ani chuan ta mun ni taksa mun ni a supply ti na ni ntn nan hei kalpahni kan nei ta a renal artery pahni kan nei ta chu pair ani ril te chu hei pakhat chau hian a supply ta heng the an pair ani ta hei heng te po an pair kan ril supply to organ pahni kan nei a chuan artery pahni kan nei khan pair artery ani ta pakhat ani khan an pair artery ani aorta chu a location a omna atangin a hmuna zir khan a hming khatle midad adang lam de ta hei hi kan pum le kan om then shan na anita diaphragm ani a ti chuan diaphragm chung lam zonga om hi thoracic aorta ani hemi thleng hian lunga taina ron chuaka akwala om chung zonga om hian thoracic aorta ni a chuan diaphragm hi aron pel le chia ta heng zong hi abdominal aorta ani pe thunga thoracic aorta soivele ang thoracic aorta chu diaphragm chin chunglam zonga aorta kan om chunga mi kha ti kan soi to kha diaphragm chunga hian a om ta a
tichuan thoracic aorta hi hmun thuma then le ani a lunga tangin a ron chuaka a ron chho chia hi helai hi ascending aorta ni a helai akwal lai tak hi arch of aorta ani ve thunga tichuan a chhuk zonga hi descending aorta ani ve thunga ni tichuan avai hian om chunga om thoracic aorta ani tichuan hmun thuma in thena ascending aorta arch of aorta le descending aorta in ain then thunga ascending aorta bi khi soile ang hei hi ascending aorta left ventricular tanga ron in tran khan ascending aorta chu ni a hei hi chu atoi em a alian boka 5 cm vel chawani 5 cm vel chawa sei ani a tichuan hemi atang hian lung left ventricle aron tel de ora khan mun hnia apeng ta a hei hi right coronary artery ni a hei hi left coronary artery ni a hemi te pahni hianin kan lunga thisen jam zong hi an supply ani arch of aorta helai kwala hi ani kha lo sei vele thungta ila a in tran na hi kan tak sapon lama tanga kan thlir thiam dan tur chuan madu brim of the sternum kan om ru chung a in tran na a chung lama a in tran na lai a hian i arch of aorta chu a in tran na tichuan chung zongin akala nung lam heta akoita a tichuan trachea kan thok na dot ma a hian akalta a tichuan chuta tang chuan hnuai zongin alo chuk ve le thin ani branch pathum aneya chungte chu brachiocephalic artery hei hi ni a tichuan left common carotid artery hei hi ni boka left subclavian artery hei hi heng ho hi apeng ta a tichuan brachiocephalic artery hi 4.5 cm vela sei ani a hei hi mun hnia apeng le a right common carotid artery hei hi ni a right common carotid artery hian kan lulam a supply thunga tin right subclavian artery hian kan ban veilam zong kha a supply ve thunga ni chuan a in then ma hi brachiocephalic trunk or artery ani tichuan left common carotid artery hei hi ni vele thungta left common carotid artery hian kan lulam kha a supply vele thunga ding le veya carotid artery chu kan nei ani chu kan shrok bo ki han khoi tai la tle min han tol shetila mar phude ut kan khoi chin kha kan khoi pu thei kha carotid artery chu ni ding le veya kan neya chuan left subclavian artery kan nei le hei hi kan ban veilam zong supply tu ni a heng pathum te hi arch of aorta atangin aron peng ni chu descending aorta sei vele thungila a chuk zong hi ti na ni helaya chuk zong thoracic chunga mi si kha descending aorta in the thorax an ti a ta hian thil tam tak apenga pair branches mun tam taka aperin apenga chu chuanin kan om chunga organ poimo zong kha alo supply ve thunga kan om ru le ru inkara mi kan om ru le ru inkara ti shrol te tin kan chodot te kan thok na dot te khang zong kha descending aorta hian atanga peng hian a supply ve thunga abdominal aorta omleta abdominal aorta chu nichina kan soi to ang khan diaphragm kan pum le kan om dai dang tu hi diaphragm ani ta chu mit noi lam zong hi abdominal aorta chu ni hei hemi chuk hi abdominal aorta chu ni ta a ti chuan heta pho hian tam tak apeng le ta a abdominal aorta hi a then chu pair ania a then chu unpair ani a kan pum chunga mi zong kan organ le thil poimo kan taksa peng te heta tanga peng hian a supply ve thunga chuan pair ani chuan ni china kan soi ang khan renal artery te
suprarenal artery kan kal chung lampang supply tu te tin kan ril hi chu unpair ani tlang puita a hi heng te hi anita kan ril chung lam supply tu chuan kan ril hnuai lam te a supply bok ta a hi heng ho hi unpair ani superior mesenteric artery ti te inferior mesenteric artery te omta heng hi kan ril supply tu ni a unpair ani ve thunga ti chuan abdominal aorta hi apeng ve le ta a iliac artery right and left iliac artery apeng ve le thung ta a right and left iliac artery hi kan kelam te kan malpui te heng ho supply tu hi ani ve le thung ani hei hi kathulak na ani a Zela Health Mizo minlo thir sa ka pangin kan lo me kan channel hi subscribe like comment le share te minlo nei sak bela health topic lang share do tan marengi health.com a share to aum boke